मारू ओइबा पाउ खरा खतंग खंगचरगा मैम दा शेयर तौजगे सेप्टेम्बर 28 क्लास 9 दगी 12 फाउबगी क्लास स्कूल सिंगना हांगनबा हेल्थ मिनिस्ट्री ने SOP इशू तौखरै COVID-19 पैंडेमिक न मरम ओइरगा मार्च थादगी स्कूल सिंग थोंग लोंदुना लाखिबा दु क्लास 9 दगी 12 फाउबगी क्लास सिंग सतलिबा थासगी 28 दगी हांगबा यारगनी हाइना हेल्थ मिनिस्ट्री न लाथोखिबगा मरी लेना SOP इशू तौखरै स्किल नत्रगना इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सिंगसु सेप्टेम्बर 28 दगी मखा ताना सथबदा अयाबा पीखरै हेल्थ मिनिस्ट्री ने इशू तौखिबा SOP एसिगी मतुंग इना थासगी 28 दगी कंटेनमेंट जोन गी वांगबदा लेबा स्कूल सिंगी ओइना क्लास 9 दगी 12 फाउबगी क्लास सिंग हांगदोकपा यारगनी अदुमोइनमक कंटेनमेंट जोन दा लेबा महिरोय ओजा अमसुम स्टाफ मेंबर सिंगी ओइनदी स्कूल दा अटेंड तौबा यारोय अदुमोइनमक हाइरिबे एक्टिविटी सिंग असि सथद्रिङै मांगोइनना लेबोरेटरी सिंग कॉमन यूटिलिटी एरिया सिंग याउना टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन सिंबसिंग अमसुंग वर्क एरिया सिंग सादा अमगी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन सैनिटाइज तौगदबने माइरोय सिंगी अटेंडेंस वॉलंटरी ओइबगा लोइनना ओजा सिंगदगी गाइडेंस सिक तौबा खक्ता ओइगदबने ऑनलाइन क्लास मखा सथगदबने स्कूल दे अटेंड तौबा माइरोय सिंग अदु सुंगसोय सोयदना मार्क्स उपकदबने तंगाई फादना माइरोय सिंग अदुगी ममा मपा गार्जियन सिंगदगी अयिबा अयाबा अमा लौगदबने असिगुंबा विजिट अमसुंग ओजा माइरोय सिंगी इंटरेक्शन असि यामना सेक्शनबा मोंग अमदा सथगदबने गाइडेंस की ओइना सीनियर माइरोय सिंगना पुन स्कूल रिपोर्ट तौरोइदबने गाइडेंस एक्टिविटी सिंग रिपोर्ट की दमक तोवान तोवान मोंग सिंगदा तौगदबने स्कूल की संगफम सिंगदा हैंड सैनिटाइजर अमसुम थर्मल स्क्रीनिंग थमगदबने फुट तरुक तगी तादना फिजिकल डिस्टेंसिंग थमगदबने स्कूल सिंगदा स्टाफ रूम ऑफिस एरिया मेस लाइब्रेरी कैफेटेरिया न सिंगबा सिंगी फ्लोर दा सोशल डिस्टेंसिंग की दमक मार्किंग तौगदबने लोइनना क्लासरूम की फमफम सिंग अदु डिजाइन तौगदबने महाइरोय सिंग हेना तिनगदबा मॉर्निंग असेंबली स्पोर्ट्स याउन एक्टिविटी अमता तौरोइदबने हाइरी अतोपा मरुओइबा पाव अमनमुक नुपी मसा अमा मांगख्रे थिनरगा किडनैप तौबा ओइरमले हौखिबा अगस्त 18 की अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा चुचांपुर डिस्ट्रिक्ट की कंपाउंड बैंक डिफाइलियनदगी नुपी मसा अमा मांगख्रे हाइना थिनरगा किडनैप तौबा ओइरमले हाइदी पाव सिना मखा ताना हाइरिबदि नुपी मसा अदुबु किडनैप तौरमलिबा मियोय अदुगी ममिंगना संदीप कुमार सई 19 कवि राजस्थान की दुंगापुरदगिने थाउदो असिगा मरी लेनना चुरचांदपुर पुलिस कंप्लेन लापदगी FIR लौखत्तुना इन्वेस्टिगेशन चथरबा मतुंगदा नुपी मसा असि किडनैप तौखरे हाइबा खंगबा ngamlakibane थाउदो असिगा मरी लेनना चुरचांदपुर SP की सुपरविजन मखादा राजस्थान पुलिस का निंगथीना कोऑर्डिनेट तौनदुना विक्टिम अमसुम एक्यूज अदु डिटेक्शन अमसुम डिटेंशन तौनबा होनाखि लोइनना SIP सैखौ तिलान हाउकेपना लीड तौबा नुपी पुलिस की ASI PT दोदोय अमसुम विक्टिम की मखुरा याव रेस्क्यू टीम अमा राजस्थान की दमक इम्फाल एयरपोर्ट थादोखी लोइनना थासगी मंगा के अयुक पुंग 10 मखाई ताबा मतमना मरा लेबा मियो एदु फाबा ngamखी टीम अदुना रेस्क्यू तौरबा विक्टिम अमसुम एक्यूज अदुगा लोइनना इम्फाल थासगी निपान हलखरे मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन चथरी हैनसु पाउसना मखा तरखली मरक थना मपालम की ओइबा मसुम यामना नुंगाइतबा थौदोंग खतंग मैम दा शेयर तौजगे तमिलनाडुदा अपोक्पा मपाना PUBG मोबाइल गेम सनबगी सही हाइदुना मसानुपा थौरी यानदुना सिखरे यामना ngakpa amadi thamoi sokpa thaudo ama oina ngasi तमिलनाडुदा अपोक्पा मपाना चाइनाना डेभलप तौबा PUBG मोबाइल गेम सनबगी सही थांगी हाइबा वहौदगी सही यामना नौरिबा मसानुपा अमा थौरी यानदुना सिखरे हाइन एजेंसी की पाउन फोंदोरकले लैखिद्रबा अंगांग असि तमिलनाडुगी चेन्नई रीजन दा लेबा बनियामबदगी टाउनदगिने ममिंगना श्रीनिवासन कौवे क्लास 12 तमलिबा मसागी सही 19 खक्ता ngairiba wakhal laitadriba angang ne haiba police na masa khangba ngamkhre hairi haukiba tha mari rom asi Tamilnadu sarkar na state aduda COVID-19 virus ki yenglaga state sinthungna lockdown tawkibadagi angang asi ayamba matamda lairik paba amadi TV yengbagi muhutta India government ki Ministry of Home Affairs na thingraba PUBG game sanai haiba police na Perumal kauba angang asi gi mapadagi khangba ngamkhre hairi Perumal gi sorok mapan da hangba dukan da angang asina yamna toina sanglak athingba marakta PUBG sanaduna mapunchi manglagani haibagi thajaba leiduna angang mapana iton tonba masanupa Srinivasan da sai thangba tawboni haibasu khangle angang asiga asi bhaksang force matem tawkibaga loinana report ngai henasu pawsina makhatana phongdorakli Manipur da thokpada yamna nuaitaba thawdo ama mayam da share tawjage
nupi ama masa mathanda mai thajabadagi laikhidre. Bishnupur District ki manungsana laiba ngaikhong sipai ward number 9 da nupi ama masa mathanda mai thajabadagi laikanaba ngamdana laikhidre hairi. Laikhidrabi nupi adudi hawbam ongbi Premila Elais nawi sei kuntra mapuroiba hawbam burun kawi masa ani laire hairi. Thaudo asigi mari lainana Nambol Police Station na UD case ama lakhatuna thikat pa hokre. Police tagi phangba paw na hai ngarang numidang wairam hawbam ongbi Premila na masa mathanda mai tharamba maki mapuroibana thengnarakpadigi oinam PIC da pukhatuna first aid piki masigi matungda Rasmidi City da pukhatuna laikatnaki loinana Rims Hospital da refer taroktuna layengkhibane mak asi ayuk laikatnaba ngamdana laikhidabani hairi maki asi baksang Rims mokta postmortem taunmuki damak thamkra hainasu pawsina makhatarakle pawsi lusilakpu oina India amasum China gi lainariba marising amasum hauji Ladakh ta thokriba thaudok wathoki matungda hauji Ladakh ta kari gi karamba mongda lairi gi habagi matangda mayamda share tawjage Chinese troops singna nongthakta nongmai kapki Eastern Ladakh ta leiba Indian position da naksinaba hotnarakhi Indian Army wari siamna nungairi mayamda share tawjarake China gi People Liberation Army PLA na line of actual control da India gi troops sing changsilakhi haiba wafam yaningdaba phongdoktuna Eastern Ladakh ta Chinese troops singna nongthakta nongmai kapkhre amadi Indian position amada naksinana ba hotnarakre haina army na ngasi amuk maral Sikhre Indian troops singna LAC lanchilaki amadi Eastern Ladakh ta leiba Pangong Lek mayada warning shot tawki haina ngarang numidang athengbada PLA na maral sirakhibadagi army gi wafam asi lakhibani LAC paring da nongmai kapagi thaudo asina border da tension wanghanduna English singa chamapan humdra manga dagi lainarakhiba phibam adu hongdokna ba hotnari haiki Defense Minister Rajnath Singha amasum mahak phammanaba China gi Defense Minister General Waifeng hena Moscow da hauji India amadi China ani gi Eastern Ladakh ta leiba border tension wangnariba asi hanthananaba khanakhiba matungdagi leibak ani gi marakta wahai gi lan kya leptana sathanaragri lusingba ani na haukiba irai numita Shanghai Cooperation Organization meet ki sideline oina unakhibane Serol amada Indian Army na hai China gi PLA na maral sirak liba Indian Army na LAC lanchiluba natragana nongmai kapsin mana singba tawkiba amata laite nongmai kapa yauna India na kariguma phibam amata da LAC lanchiluba laite laibak anina yanakhiba wafam PLA na thugaire amadi military diplomatic amasung political level da wari sanabagi thabaksu satharingai da ka henba thabak kya satharali haina army na hakhi Phong sariba thaudok singi manung da ngarang September 3 ta PLA troops singna LAC paring da hangba aikhogi forward position da naksinana ba honaraki amadi makhoi akhoi gi troops singna tathokhi PLA gi troops singna nungmai round khara atiyara kaphatki haina charol aduda haiki makhata na hai Indian troops singna yamna kan atopa maikai digi changsilakba thingnana ba honaringai amadi yam mapung phaba amadi daita leiba mongda thabak tawri PLA gi Western Theatre Command thokiba warol adu miyambo amadi international thakta lana uhanmani haiki Indian Army na santi amadi tangdu laitana leminana ba thabak tawri amadi national integrity amasum sovereignty ngakna ba honari haina army na paw sida makhata na phongdoroli thank you